Hasteni joto nai tongnai rona hai lam so Aguli TV channel o tini sing amo thai borok roi MalaidI phai sok phaijak Tripura artist rok busing nai thoke borok kaisa tokeno snam kha dro Hollywood Bollywood ro sasi amo thai kom nungai je Khoroknwi bai kaisa short film tokebwsa pa holai ma ka bono bahki nai thoke borok khai thunu kha sing tini Tripura artist rok bai borok je dialogue muslo khai busuk kaisa nai thoke short film snam laika Robunuke ang hakin robunai tu zanai kesan borong ni talent no ni beskango borong ni wangsok murono bahki songsalai ka bahki borong mi lai khalai ka san borong phokti ni tini khana lai na ke hai lam so ta kupe buhuk songno rok sai nai tungni দাদা একটু লিফট পামু সামনে লাইটার আছে তো এত রাত্রে মানে হঠাৎ করে ফিরতেছেন এখান থেকে মানে কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ আসলো না মানে আমার একটা রিলেটিভের ফিউনারাল আসলো আর কি আচ্ছা তুমি কি ওই সুমনের কথা কইতেছো নাকি সুমন হু সুমন যে কালকে রাত্রে সুইসাইড করলো যে পুরোটা মারা গেছে এর নাম যে সুমন তুই এটাও জানোস না কোনো সময় চেহারা দেখছো না জানি না শুনে কথা কইবি না আমি সব জানি আমি যেখানে তুই তো সুবিধা দেখস তুই হেনে যাস অফিসিয়াল লাগা গেট আউট অফ মাই কার ডোন্ট ইউ থিংক দ্যাট দিস জার্নি ইজ গেটিং বিট বোরিং থিংক আই এম নট হিয়ার টু থিংক আমি কইতেছি গেট দ্য ফাক আউট অফ মাই কার গল্পটার নাম কইতে পারে চিন্তা করছো যাত্রী এ মিডনাইট জার্নি কেমন লাগছে গো ভালো লাগছে tini panda koglang panda phai sok phaijak Tripura ni artist tei kabangma organization the samung rok bai samung rok bai muthai toke ba filmmaking rok bai krengjak bo bai sing phai malai lai na angke ang takukno tini panda o lam sonai teman ke ora kabangma ni tini artist tongo haifane sing poila ni simi ni chelai sibana angke ni sirim saro da ditin Hambai Aguli TV channel lo ani mungkin Jackson Dewan angke toke zistak ojitin kim tomani orang bisingo konsep je omni orang samka de screenplay rogo chubaka screenplay rogo bhumata hai rog khayana basically tabo jepro nang tak kelai kok wis hasilna ta nang mos deng na thang pro nang mos ho som ngke risumar na khabar rekha amon je friends word bahenge mission pla honota mane abono nang arrange khayota omte heke khainai obono bai pekhe komar nai omar nai nge jeng field lo thangai khaina sakang jeng paper no jotono sajok paiota omte ke khainai adi khainai hai khainai tabungno ni short film ni mung pharmin ke tamabung sini lokorono se saikna koni title ni mumka jatir kaisa journey ta bo journey wo je malai tamung kha amoto iko naino sing nai leisona amo besi saka ke giveaway hain thango kisa sa sini lokorono mung saikna ro sidi jate borok tei bu kha srang nai jar kha so tong nai jar ta actually abo kaisa dark mystery haita tabuk মানে শর্ট ফিল্ম গুলা নাকি বেশি সাগাকে সাই পাই যাক হাই থাঙ্গো হাইনা কেন রক বা কেন বরনি শর্ট ফিল্ম নম্বর সোশ্যাল মিডিয়া বা ইউটিউব হাই রক ফানে দাজাক নাই নিরক বরনি যে তিসিংগো সামানি যে শর্ট ফিল্ম নি মন ও শর্ট ফিল্ম নি বিসিং তুইনে নাইলাইদি তে আং তে বিসঙ্গানি কিসা মাসা মুসুনাই যিনি নাইতনাই রব নাইতংদি যিনি তাকুক সংগর ফাইসক ফাইজাক বা হকে bono kare te bude age rogo ba puila rogo snamjar ro ni yak bai snamjar ni pal bai snamjar ro to এই সিনেমা তংখা আং নিজে আনি জার্নি 2020 ni simi jangkha pro logic re kya bo haino khorcha khorni logiti khailega nei kaisa o jos kari deba am bai khailega haban aaj somoy rogo to camera ro khamia lighting go khamia hai na ro lai ke ko ekta khaiman pore keno iko jacob to je film director boto ani school ni made agi ke sin lai phano jeng ekloge khaya kota angka bobo khayoni saimanai
द खाले collaborate खाई कॉक मैंने एक लोग खाले ने खाते बिनी आरो को बनाई मनो आनी नाई ना के wish the wish रोकने तोंगो ते को एक्टर तोंगो आमते हेता के ते निनी हिना रोगो मत हाई सामु रोगो नंग या पिसे वानी रॉक सॉन्ग जा रो तो थिनांगो इको जेको बाइनो प्लान खाई तोंगो कबंगमा चिनी ताबु खुंगा जों ताम सानाय तेबो अबनो बिजनेस मॉडल सुनामै तेबो कटर खाइनानि हिनि जंग दं लायो बेलाय जोंनि याप्रि नाजा रॉक सक्सेस थों सिनि त्रिपुरा म थाइखेन गोबां कताल माने तमा सानाय याप्रि सेवै दङो ते जतन किसामासा गलायनाय त थक सुनामै नै लोकरंनि खाओ सुनामजा मारो बस नुबै दङ के म थाइखेन सिनि ओ पान्नावो ते खरकसा सिनि केसार माजारो आसकजा बुतंगो के सिनबनबो बेलाय के बनि सिनि रांसा खाइजराव सिनि ओ पान्नाव फाइ सखायमानि जराव न जों बनो लामसलायनो के लोकरावनो नि सिनि मुंग्रा जादि अनबो मुखे अभिषेक दबरमा को ओ काइसे short movie आं एक्ट खाइका as an actor so आं especially आं Hamaya Fanamujungo like chin director Jacob and of course the writer Jackson and my co-actor actually Boano help Khama Bagino ang or role ang character ka hamke play Khaimangka so big thanks to him because ang acting o ang asak sana thangkai I'm very new very fresh ang ekdom katal se but borok ano je bhabe umko khaikya mane how to act bom dekhi acting ka hamke khaina na mane ang je mane kabang mano ang mane serang mang khatabong thani amos main actually ke bomo ta hairo tag na mana ka fresh taking ke to unko ang sana thangke ang like shooting through ang ano kabang ma mistake ka so retakes onek barmana ka yeah angke tinang robom tai ro pe wang song ro beto actually ani kheto mane sana thangke ani ang asak forward planning khaya mane sana thangke tam sanai basically living in the moment ta angke amte opportunities by kanke I try to grab it ke ba ke no kaisa mo ta haina ta to teams na lai na actually again big thanks to Jacob and of course Jackson no I also know from him last project nisimi ang bono shinika Jacob no bonga frono malayo so Jacob ni through no actually everything was possible mainly Jacob ke na film ni direct karna yeah yes it ke tabo Hero o short film sanalai thani o basik dora ro na mai ka 3 दिन ना चलने of course 3 to 4 days na ka 3 to 4 days exactly 3-4 days nanggo mo ta ke song the artist hisabai sini Tripura bom thai tinang bom thai short film tokes na ma bangai ba feature film na ga movies na bang ang je wansukma mote tabuk na di je upcoming je independent filmmakers ro borok a scene no improve khaina bage onek mane passionate borok hard work ko khaitung borok a budget bus amtiro kono wansukia mane tongthong ngetung just pan tongthong like whatever they have they go out and they shoot so amti kaisa mane amko tongna nangta like if you want to do something you'll have to do it ninoro resources जैसे तोंगो नंग आमसक बन खाइती आमसक माने ने या जे इक्विपमेंट्स रॉक आसक अपग्रेडेड ना आइया माने आम तिकुन को किया जस्ट स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स दिता belai ke hambai sini takugno sini Tripura hasteo bini hastero go 120 ro amot hai kabangma bisi ngai tongmai ka film city hai film studio hai film production no sam tangani bangai sini Tripura o bom ta ke teluk ke sungno tong aro kaisa sengmani institution no tiklai kha te kabangma jaga ro bunai le ha mot hai film no bangai nai angke tabok sini
और ते तिनी स्टोरी जे स्टोरी सुनाय नो बर जागा माने वान सम फाइग्रा खा लोकनो कि साइड लाइफ बिदि आं सोंगानि पखा हामबाय वान सुमुं गाके काइसा कक सालेमा दङ द जेकब बाय क्यारेक्टर कमको सिलेन रां खर्च कमोंब्ला नै nga character komo badi story sajok lai am kaisa phayota nga o story hinga to actually am adaptation haiklai o kisa tangkamo ayang angko digi chini jompui faising ni no kaisa am hai gotona tongota but je chung screen on mane am hai exact ya tangko or ke change khai kya nga abone tino tekisa sajok ya ko wi life ha tehda asa khaibu khak khaibu sini o hasti nengai nei ang sini hin sasiwana je naithok thok kaisa short film no ba ke song salai na ta teibu khak khaibu ni rok teibu thinango teibu naithok sna thang te lokorong ni khano lokorong ni khao ni rok no jaga rok thang ge sini hasteo teibu amot hai Khoroksa khoroknwi ya kwbangma dong umtai kini chini u pandao phaisok phaijak bono lamsolai bane o story bini hai story ya sing music video ro si khoroknwi ro musajak rakhono haithano mo short film kaisa short film si khoroknwi besi swnamjak kaisa ke main artist te khoroksa main artist khoroknwi ro te umtai tama sanai mutai actress ro naiki ro botai kerita nero kakai na chokjana na botai kene oro ne te khoroksa artist te bo ke u chini u koglam panda bo agoli ni je koglam panda bo belai ke kogro busia phana jora na we hai patongja chini sing kakai nero kha ro mane mutai ta belai di sing te kaisa kog bai sip khalai siwana jate joto lokorong no bo boni khani kogro no te srai srai ke saimana bangai ke sing हिंदी बाई जोंगो पांडानो संसालाई सिवानो इनके हमारा जो आगोली का टॉक में आपका स्वागत है थैंक यू सो मच आपका नाम थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों मेरा नाम है प्रीतम रॉय मैं बहुत कुछ करता हूँ ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत कुछ करता हूँ इतना कुछ कैसे करता हूँ मैं भी समटाइम्स आई फील लाइक आई शुडंट डू सो मच थिंग्स बिकॉज पीपल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट शुड दे कॉल मी an actor or a sir or a director so okay I'm just Pritam Roy so far this will be good and if you ask me about the project आप कैसे कर लेते हो इतना टाइम मैनेजमेंट वही बात है टाइम मैनेजमेंट मतलब it I don't know there is a driving force I guess from behind which always pushes me to gathering energy and pushing myself along with that pushing the team as well कि चलो करना है मुझे तो आपका रोल कैसा है इस शॉर्ट फिल्म में वेरी इंटरेस्टिंग और शायद इसीलिए मैंने आई मीन ऑब्वियसली आई वांट टू मेंशन हाउ आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट जैकब के साथ मेरा कोई पहले से कोई कनेक्शन नहीं था बट somewhere somehow I got connected I got a invitation in a WhatsApp group so it was a Tripura filmmakers WhatsApp group so there Jacob I think shared a poster for audition for this project and उसमें लिखा हुआ था कि I need a person within an age group of 30 to 35 who can drive and who can act I was like ये बंदा मुझे बिना पहचान के मुझे कैसे कास्ट कर लिया so I just texted him and he was like wait give me for 5 minutes I think within a conversation of half an hour I was already casted in the film and then when I read the script I was like okay truly he was imagining me just without knowing me डायरेक्टर का आपका जो स्टोरी के साथ कैरेक्टर मैचिंग किया होगा तो आप कौन सा यूनिवर्सिटी था इक्फा यूनिवर्सिटी आप क्या करते हो यहाँ पर फैकल्टी हूँ अभी पीएचडी कर रहा हूँ पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग मेरा एरिया है सो या अच्छा बहुत अच्छा है लेकिन आपको बोर तो नहीं लगा होगा ना हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं अच्छा
अगर लैंग्वेज के बारे में बोलना है तो मैं कुछ लैंग्वेज के बारे में बोलना चाहता हूँ कि वी लव आवर लैंग्वेज, एवरीबडी लव्स देयर लैंग्वेज, ठीक है ना. लैंग्वेज वी फील प्राइड अबाउट आवर ओन लैंग्वेज, फाइन. बट लैंग्वेज को लेके जो ये बैरियर्स क्रिएट करना ना, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहीं पे भी देखा है, बहुत जगह पे मैं गया हूँ, दे आर आई मीन लविंग योर लैंग्वेज, दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, दैट शुड बी. बट उसके लिए किसी और के लैंग्वेज को इंसल्ट करना, दैट इज़ व्हाट I mean, I should say that personally I don't prefer. That is what it is. So you were conversing in Cockborok. I was really happy. Thank you. अब उसके बिना भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर चुका है या कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह? हाँ, मैंने अभी तक so far छोटे शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, फीचर फिल्म्स लेके ऑलमोस्ट नियर अबाउट 15 प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ मैंने. आई एम हैविंग अ शूट ऑन संडे एज वेल, सैटरडे संडे एज वेल. सो या इट्स गोइंग ऑन. बहुत सीनियर हो. ऐसा नहीं है. सीनियरिटी कैसे मेजर करते हो? नंबर ऑफ वर्क्स? नो. आप एक्सपीरियंस हो बहुत, ये बोल सकता हूँ मैं. अच्छा ठीक है, चलो ये मान लेता हूँ. ओके. तो प्रीतम जी को मैं और भी पूछना चाहता हूँ कि त्रिपुरा का जो फिल्म हो या सिनेमैटिक जो भी हो, शॉर्ट फिल्म वगैरह हो, अभी मैंने महसूस किया है कि धीरे धीरे करके बहुत सभी वो इंडिविजुअली हो या पर्सनली हो, बहुत ग्रुप हो, ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है कि बाहर की तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हो या कुछ काम जैसे कि कुछ क्या बोलो उसको, कुछ फंडिंग वगैरह हो, स्पॉन्सरशिप फंडिंग. हाँ, डेफिनेटली हो सकता है. एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन ऑडियंस, है ना. जितना ऑडियंस बढ़ेगा, जितना ऑडियंस रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोगों को, उतना ज़्यादा स्पॉन्सर्स, उतना ज़्यादा कंपनीज, बिजनेस बॉडीज, गवर्नमेंट्स विल मोर बी इंटरेस्टेड इन टू इन्वेस्टिंग मनी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट. बाहर क्यों होता है? बाहर इतना इन्वेस्टमेंट्स क्यों होता है? कारण वही है कि लोग आर ऑलरेडी, ऑडियंस आर गेटिंग कनेक्टेड टू इट. बट यहाँ पे ऑडियंस आर कनेक्टेड, बट क्या है कि बाहर एक इंडस्ट्री है और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. यहाँ पे आई फील सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, जो लोग सिर्फ पैशन में ही काम कर रहे हैं. प्रॉपर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर में काम हो रहा है कि नहीं. आई डोंट नो अबाउट कॉकबोरोक इंडस्ट्री, बट ओवरऑल आई हैव नॉट सीन सच प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, जो कि होना चाहिए. अगर होगा, if we take that approach, maybe we will face some kind of failures, but there will be time when people will be, coming to theaters to watch our movies. तो त्रिपुरा में इससे पहले भी जैसे कि बखा फिल्म ऐसा करके बहुत आया था, वो भी मिक्स अप था. तो मैंने सुना ये फिल्म बहुत थिएटर में चला. तो लोग अभी ऐसा फिल्म बनाने से जाएगा, ऑडियंस जाएगा कि आपको क्या राय है? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? मेरा सवाल है क्यों नहीं जाएगा. प्रमोशन, मार्केटिंग ठीक तरह से करो. जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑडियंस डेफिनेटली जाएगा ना. पीपल हैव टू स्टार्ट लाइकिंग फिल्म्स. तो फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है त्रिपुरा में. डेफिनेटली होगा. मैं भी यही वो करूँगा कि बहुत आगे बढ़े त्रिपुरा का, जो भी आर्टिस्ट लोगों का जो मेहनत है इसको रंगा है. तो ऑडियंस आर सपोज टू कम टू वॉच फिल्म्स इफ वी एक्चुअली फोकस ऑन टारगेटिंग की. मैंने मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है कि वी फर्स्ट लुक टू द ऑडियंस, और वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑडियंस, व्हाट दे वांट. So on the basis of that we make films. So if we prepare films in that way, then definitely they will come to the theater. And you were supposed to say something. Actually there is one more thing, like what I mentioned Khaimani, like audience. So I'd just like to add. So there is also a commercial side of the entertainment industry or Tripura jengtong money, like dance music. So I think the audience, they get more attracted to such kind of dance music scene where they see like like women dancing. So
if we compare like our independent industry with that commercial industry, I would say that we don't get that amount of funding of the commercial industry. So I think audience will also have to like change their viewpoint, what they want to see. So audience will also have to improve their like what kind of content they want. Yeah, that's true. But the thing I want to say is it will be always, this problem will stay because I mean at a certain level of knowledge, at a certain level of knowledge or understanding, basically I should say, understanding what audience have. See, we are filmmakers, we are independent filmmakers, we are artists. We think it from an artist point of view, as we have already mentioned in this film about philosophy and all. So we are interested in philosophies, but people है ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग illiterate है, but at least they watch the film for what? Entertainment. I myself do it sometimes. कि यार इतना अभी इतना लॉजिकल वाला फिल्म देखना नहीं है मुझे, अभी गोलमाल देखना है, चलो बैठेंगे और हंसेंगे बिना करेंगे, है ना. सो वैसी भी फिल्म बनाना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील लाइक. तो त्रिपुरा में ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि हाँ ये कुछ आर्ट भी है, कुछ डांस भी है, कुछ एक्शन भी है, मसाला भी है. एग्जैक्टली everything should be accepted, everything should be created, then it will be accepted. तो नंसारी दो हिंदी में क्या सारी तो इंडिपेंडेंट है दे इनके बाय रॉक संग बरोनी ना तो पावरो बु बेला के खना लाइका बाहाय के सिनेटिल प्रास्ते वो ते बिकरा खाले मासा बा ते बाहाय के सोनसा मासा के जों ताबो मथाय गोबां मा बरनो गोबां को बरनो जे सिनेटिल प्रास्ते वो independent filmmaker man bani oroni advertisement ba sponsorship ro te kabang ma rang paisa ro botai funding ro nai ro bu lain bial ba gri nai na ke botai ke na sing sine oroni je story no sui nai sine ta ko boni pukte sing khna lai nai pom tai struggle khai na botai karagya pisewa na ke sine lokoro ma che sai khna na Hano hai hambai desa nang thajing samane ekdom a point kaisa struck thega sao funding rezagya or maya maybe among because of the fact je previous age rogo je samongsoli family producers ono return remi ani bagai ingkhana maybe borok is angoro rang sabai ani usul je phayang tam khaina sa saya ro khan khaleteng jisman khaleteng hai kaisa already mane mind struck ngai borok aja kane withdraw khaipai khana nga tak jini bagai ang jeng personally inspiring go যেমন কি film legend satyajit ray song hai borok bongni somoyo onek struggle khaika kebo maya borok khaino khaithanga nga ang bo jini of face same o jaga no jeng tabo face khaitong honi chongo tanga jengbo निजेनि पकेटनि बाय मोनसे खलायले जैसे बेसे खाना थांगा के बहुत दा सुबुंनाय ना और दा केसा खाति विनार गई फिल्म सामनाय हाइं थांलाय गता नके बुइनो अप्रोच खायगन का स्पॉन्सरशिप हिसाबे के सुबादि इनसागा का आव खायना नके आम पाइ थांगता नके आई थिंक मेबी जों फाउंडेशन स्ट्रॉंग खायना नांगौ लाइक फिल्म कम्युनिटी फानोंखा फिल्म क्लब फानोंखा समथिंग आमदि हाइगे जों kaisa organization hai ang dinai khaya kari hini tongo but borwe maybe communication gap na जों तो कोनो खबर करिं थांगो आमते हेतां का टेक चिन बिसिं खरसा tongo bo आरो communication gap ngi no कोनो खबर करिं थांगो के I don't know ang saimia ang or kem not कोनो sano thangya maybe mane जों or difficulty face khai tongo but it doesn't mean that we are going to end up leaving this. We'll keep on continuing. So am khai thangnai because we love this. These are passion, the power of storytelling, the power of sharing cultures. Amaro ate khenong naita. Belai ke hambai. Sini Tripura o kabang ma namu tai ke snamai tongon.
social media ni bangi samtanai tong baksaba Facebook YouTube ni bangi samtanai tong borok short film senaman ini short film ni je content creator bai ba jara short film hi senanai ro professionally ke जों borok ni koptei de boni busuk phelai mon je kabangma nogo जों short film senalai mani YouTube logo ba podre po ke boma tai ke bo mane busuk phelai mon to content creator by short film ni amo kereng mata Who wants to answer? Maybe you should answer. lo korok ni kok ni ne kenapa ni musugan na nda asare I don't have the right answer, but an motek hai tabuk je short videos rogo khormani social medias rogo reels rogo je chung tak nugi tong mani mostly abro comedy videos mangsi কয়েকটা তংনা চিকন মিকন লাইক বরক কিসা লাইক সোশ্যাল মেসেজ রোকরিনা বাট মোস্টলি শর্ট ভিডিওস রকনি যে লেংথ দ্যাটস মেনলি ফ্রম 1 minute to somewhere around 1 minute 60 seconds to something around that কয়েকটা তংনা 4-5 মিনিট রকম তংনা and but যে চিং যে শর্ট মুভি খাইমানি তো সিনিয়র চিনি ত্রিপুরা হাসতে গোबां मानो short film rok senalai baksa comedy rok senalai baksa ba poder por ke je professionalism by content creation ibo bom hai phelai bom hai phelami nokja busuk जों bom hai ke te bon mane bono songani baka je professionally khairani thangke I think Bro Pritham should answer this. The difference between short movies and content creation. See, thin line again between short films and short videos or content creation, content videos. We have a very thin line. Conceptually, almost we feel like both of them, or maybe not we. There are people who think both of them are same. They used to call content videos as short films. But content videos का जो motivation है ना, the motivation of content videos are directly to earn the attention of the audience. Getting viral. That is the main motto as far as me. And the motivation of short film can be same. Obviously, we are making film so that we can attract consumer or audience. But this is not the motivation. Motivation is to follow exactly the structure that a film should be made of. There is a structure by which a film should be made of. So that is what is necessary to be fulfilled, and that is why basically short films are get selected in festivals, but videos are not getting selected. And the most important thing that I want to say is audience know which one is video and which one is short film or film. So I think the okay. You want to add something? Tak bos sama hai. Chini je chung films na mane aro chung narrative je structure chung follow khayo tabo 3 act and 4 act and je kaisa asuk bisingo omus hanai asuk bisingo asuk go om hai ko kena ko tama sanai omsung bisingo omsuk kena ko tama sanai omsung bisingo last to ngake mosla rui pari risinai yomte haita kaisa ngake जोंबो माने जिराय फांजेने सिमी नुगि फायो फिल्म सिनेमास रंग फायो के बर खायखा जों खायनामो जों के अमन जों मोटिवेट खायो जे जोंबो बर खायखा कासे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन खायो जों अमन एक्जिक्यूट खायना नेता के बयनि बागै जे कन्टेन्ट भिडियोस होनदे बरनि बागै बर कासे मोटिवेशन दङ बरबो तिनि जों हायके कायसा माने बरबो फादाराव थाङिबान ट्रेन खायजाखा और नलेज मांखा मेबी बरबो आमतेकन खायनाय जेताक जों जे स्ट्राक्चाराइज एक्जिक्यूशन खायमाने बरबो आमतेकन खायनाय ड्यू टू द फैक्ट जे बरक एक्सपोजर मायने बागै बाट बरं थानि जों ताम नो खंगा बरं थानि मान थां माया थां जों खायो आव नगुता आमते
belai ka hambai sini takuk no belai na kotok ke borok joto no sini o koglam panda o sini agoli ni koglam panda o belai ke sinu rangsak jora o romani bangai ke tini sini oro jen nograi kaisa paja naurai kaisa paja ro ni khuk tei je na kotok ko belai ni borok talented te belai ni visionary tei sam khai tongo tei borok ni motai samno lugui no kha thangsawana borok ni positive je mindset borok pura sangni capital ni ba funding ni baisi borok ni motai ke thinang ni bangai motai Tripura film industry no bakhe songsalai ni bangai borok yakri selai tongo ta borok no mari sawi bu nok khana sotto jidrai hai borok bakhe struggle khaika semo bo thaike ni khai biskango ma agogana kono bo thaiwang somni tei ni borok tini borok tokeno lokorong ni bangai lokorong ni biskango tobani bangai borok tini sunawi ready khaijak ni bono nugi manai bor jaga Menuti production da short film ni bumung kha Jatri mane nabusima khana Jatri midnight journey ke no poya ke nai tongni sini o short film no se jora roi nai tongmani sorry sini o paulam panda no jora nawi nai tongmani balai ka hambai hain hai te samalai phinai kaham jora o sing tini entertainment bai bu tini paulam salaya kana sing thangre mo thai sini te artist politician ro te success angai phaijak borok ro te kaham jaga samung yakri sajak borok ro loko hamkhan bangai bo thai sing borok rok bai groups rok bai mo tharo bai sing cox khalaibani ba koglam khalaibani non bangai to wani sai to nai ro youtube nai to ba subscribe khai di te Menuti production ko thangai o short film no wa cha nai ne jora ki chana wi nai no ko nai to jaga na kha khai jotona hambai